I ljudi moji, ovako vam izgleda Barcelona. Upravo smo stigli ispred našeg hotela. Čekamo Luku da dođe da nam da akreditacije za natjecanje. Hola chiquita, ¿qué pasa, amigo? Dobar dan, ja sam Emanuel i bavim se romobilom. Prvi put nastupam na svjetskom prvenstvu. Ja sam Sven i treći puta nastupam na zimskim olimpijskim igrama. I da. Woo! Lift, motherfucker! Ima jest. ¿Qué pasa, hombre? Carlito es loco, hombre. Es muy loco, Kakve su nam smjernice? Smjernice, idemo u smjeru nosa. Barcelona. Quien no habla español. No habla nessuna lingua. Tako smo se našli ovoga puta u Barceloni. Tako je. Na trećoj epizodi Tinman Showa sa našim dragim prijateljem, romobilđijom Emanuelom Bastan, koji će nastupati na svjetskom prvenstvu za svoj prvi nastup. Romobila nastupat će na olimpijskim igrama. Nosit će zlatnu baklju. Rađe bi sjedio u busu 20 minuta nego hodao ovo. Ajde. Sven, ovo ti je zagrijavanje. Sven ili ništa, Sven ili ništa. Stvarno smo mogli počekati u busu. Imat mjesta, ćemo morat stati još u busu, da se napuni tih 20 minuta. Ćemo stati na stanicu. Sven je uvijek bio tako optimističan. Optimist. Prvo, a onda skut. Koliki pas unutra, koliki pas. Unutra, pas. I'm gonna talk about the coming events, so the one of this weekend, the World War Games, and then I'm gonna talk a bit about Urban Games and the future too. So for the... I evo javljamo se iz busa pun ljudi iz svih zemalja.
Ja ću nositi zastavu, imam i hrvatski dres, dobit ću sada i posebnu narukvicu za nošnju zastave. U veliku arenu napred, gdje će biti ceremonija otvorenja. Mislim da će biti sigurno spektakularno. Ulaz i tu su svi ljudi sa zastavama. Evo ga. Daj dosta s tim finticama, viš. Bilo bi dosta hoda. Roller games, ej. Hodali smo više nego ikad prije. Hola, ¿qué pasa, amigo? Nije, njemu se samo malo žuri. Šole na Brian Toto. Šole. I evo nas u skate parku, upravo su kvalifikacije za romobil u tijeku. Ljudi rade čuda, izvode svakakve trikove, evo kao što vidite. Podržavamo našeg Emanuela iz Hrvatske, on je naš predstavnik. Jako je teška konkurencija, stvarno ovdje su najbolji vozači svijeta, ljudi koji treniraju u ogromnim skate parkovima. Last chance qualifying for the ISA World Championships. Seconds on the clock for Emmanuel. Seconds left. Backside wall. I evo ga, upravo romobil je završio i počinju rolerice. Ima ih jako puno. Bit će interesantno. Some technical problems. I'm not online, am I? Put it up. What's up? Yeah, we ain't trying to get a fucking working microphone. Beautiful dog match up and over the rainbow going back plank to topsoul. Hell yes, Sven. Fakey line, fakey full cap, out in topside porn star, putting it together in the tech section. Alright, Super Stick wall ride. There we are, straight rocket air view transfer. You have 20 seconds left. Vamos en clasificatorias de este roller freestyle. All right, 3, 2, 1, and round spin Le damos a que los jueces nos den el ok y le daremos la... Croatia killing it. 3, 2, 1, let's go! Dentro. The OG, 33 years old, out of Kopak, Croatia.
Absolutely jacked. 10 seconds left. Ooh. You want one more on the rim? All right. If you're here, 3, 2, 1, let's go. Bring it over to tomorrow, we're going to have semifinals. Oh, this is perfect. Barcelona in number 10, Hansi and Zagreb, Croatia. Estrela Dem. Dem je kao naša vožnja. Sesija sa kolicima. Ay, yo me metí ahí.
Ne, vidim kako je došla sa ruba do ovdje. Da, pa vidiš da već Ali štrikam. meni je full gust, onako imam neki osjećaj ko da je sketch. Ti ne znam, nemoj vidjet kabinu. Nisi ni ti baš taj bolji Ma dobro, ja sam zabijen od pivi jebate, ja si lud od... Popio sam 2,5 pive i nemam. Fora je, ono, fora je. Evo prva postaja tu neka. Ča me snimaš, jutro mi je jebeti se. Na, jutro. Šta je ovo tu? Party neki. Idemo na party. Aj. Štunt, štunt. Mucha altura. Takeshi Yoshitomo volando por Barcelona. ¡Vamos! Quiero ruido, ruido para Takeshi, Barcelona. Que casi se va a jugar el fight. Me quedó 70 con Takeshi. 60 éxito. ¡Qué bonito! No se hablan. Así se despide Takeshi Yoshitomo de Barcelona. Última ronda de Borja. A brzo su došli ti. Što se sad radi?
Wow,